ki mo tau hokatu te fat pe tau lotu te o kole pe Eiki Palemia minister ke na hokata te ke tau programa ko he fini tau lotu tama mo fa fta pe ga fion ko ke ngai tapuaki ngai creation ko tope mo lave mo no ai ngai ko ni mo kole pe ke fion ke tapu ke na Eiki Palemia minister mo matole ka Faiongoongo ke mo programa le i he fini ma kole ko tanga me ne classico algo mo fa mo amen malo fatap ki he afio tamai he vani tapa mo ne afio tama tuit po wono ka mai tani kuini nanas pau fatap ma ke hat ki he tama pinis kauni o kalala poto o kalala ka koe tuifareo kui tongani hoani ta kore ke u fanga i he ta fatap ka kato fa afaket mi moani kata ke u kamata tu i he press conference a maheni o fa hoko mo media mo ka Faiongoongo pe fo ki ho minister kabineti ak Moimoi atueni i he press conference a maheni fa hoko mo ka si o pureanga ko Fakamari ni i fa singa mahina no ko tope tau whawhetai koe lava whakakato mai ngai ngaue ki he mahina koe ni ko me ka tau hanga atu ki sune koe mahina maho inga ni ke pure anga pa me whare area kono te wake area i ai patseti e pure anga ke tau whapanga wafe wa ono ke wafe wa fitu koe ngahi news for all ke whahoko atu i he hoatani kumatunga pe ngai me anga mahini ai koe update atu ki he tunga ki ai mau anga lolo ti solo mo pensini i he lepoti koni ukma o tau ke tu pehelan mata ai koe level o ulwaki o matunga pe i he sketcholo ko whapapaui i ngahi waka ko guta mai ulolo ki tongani ai koe sketcholo koni ko whamahino i mai i he aho whako sune e tūta mai waka koe Pacific Energy pe whoki ki he aho tahawalo sune aho ahiwa sune tahawalo koni o sune o siulai tahatolo siulai pa koe waka koe me he Total Energy au na os whamahino i mai koe tō taha pe whoki mahina ai e tūta mai au tahiwa sune koe ne Moimoi me he waka koe ne os tau mai i au tahanima o me pea ko na os whapapau i mai mo e waka i siulai, a hoa ko siulai, pea mo a kos. Aia ku mahino mai me Kautaha Total, ku na os whapapau i ko e waka e tolu ka hoko mai, i sune siulai mo a kos ko os whapapau. Ko e Pacific Energy, na os whamahino i mai a sune, waka ia e tolu, pa mo urak waka koe siulai a tātolu siulai. Iai pe whaamu e toki whapapau i mai ai waka lolo koe ni Pacific Energy ke toenga koe mahina ko siulai pa pe foki a kos ka ianga koe whafufua ai mawhai pure whiunga pa pe foki ki hes cluster koe ki maonga iwi o kei tuu whaingamari pe lan mata ai supply. Koe toenga koe Fakamatala ki he mahu inga koe ni o e tisolomo e pensini o si tuku atfoki ai Fakamatala me he pure mawhai whiunga pe koe competent authority whikau aki pa moe mahu inga koe loromo tisolo nao whaha mai hiki ake senite wanoa ai pensini pa hiki ake karasini ake senite whanima, koe tisolo hiki ake senite whanima. Koe meok whae tokanki ai, koe inflation inducing, pe koe ha ai wesia, ai mamafa koe koloa mga tuunga me ngai hiki koe ni, pea koe uhi koe toki mahino maeni hono hiki ai lolo e toi whai ha siwe pure anga, te mātou e siawhi koe hanga ngā ue, ki ne hanga o tōnii, hono whasisi i ue sia me lawe ango fua koe ni kakai whanua, mātou ngai ngai hiki wha o koe ni ku hiri whaki mai.
I taim ta tau peo kei tula hoko penga he tokoni koe na e tari he pure angau lo tonga whahu he patseti ki he tau whapanga lo tonga pea mai tau whapanga who ke aia kono subsidize ai uhila ke o ai mga tunga nau hiki e tatoku uhila i he hiki koe ni ai lolo kai tu maupe pefo ki he lifeline tariff ki tu maupe moia ko hi tokoni ke ni ko ni ku sisi e na ngā ke uhila ai whafufua ki he toko taha mano ko e news for all me ngahi whataha koe ni ki tōpreanga mahana as whaipe ai Latu he press conference koe ni ai energy ki he ngahi tokon for all amana ke whahu mai he tau wā whapureanga pa mo Papua New Guinea pea ku rotonga tari ne afio ke whangofua hono whotu e nau hai komisiona i Tongan aia koe mea who enu kamata ke asi i he wā koe ni uwhanua he Pasifiki o ku iai mea kui koe South Corporation au kia e whenga aki toi wā ofi angi ke tau whepopo aki pe ia tau tolu pe he Pasifiki pea koe tau mua ia ngā ue koe npua mo Papua New Guinea koe mawhai mo iwi lahi i he tawha koe investment ni me iwi whapaanga whapureanga pea pefo ki he nau ngahi whetu tako mo tōpureanga toi iwi lahi ang mo pālohi angi i he tau tolu pea koe tuku pā koe ni he whawhenga aki pa mo pureanga o Papua New Guinea e toi wā ofi angi ai ngā whenga aki ki he langa whakalaka ai whanua te oku mahino mai e kai ngata pe me he tawhako sporti ka uki he mo ile rei ki he tawhako investment ni ki o business Kautaha pe mahino pe koe tahe ngahi panke koe tongani koe PSP koe shareholder lahi taha koe PSP koe pureanga Papua New Guinea au ke ngahi whangamari ma ke he malawa ke nau tokoni mai ai ki he tawhako ni sekta Kautaha pa mo whawhaingo fua i ngahi no ma ngahi tokon whakapaanga koe ni whahoko ai koe tānaki ia ki he no tokon koe ni pureanga whahoko koe whafau i he Tonga Development Bank na e tāri whoki he pureanga ku osi ai tono miliona ke ne hanga whaiwia i sekta Kautaha pa mo e o business i kai formal sekta i he mau whatano pa mo e pi panke TTP mahino mai talo no whahu mai panga ko ia to mi whai paanga o kamata mai po ka mano ko no mama ko ia i he TTP me maas o a mai ke mainan ke mahina pene tolu o mahino mai ko panga pe tolu miliona me hongo miliona ko iai ko osi hono tari ke tuku atu pea ko tau mua ko ni ai tano pa me TTP whemau he pureanga ke ua mohe paanga kai ngāue. Koe tau mua kono wahe me whare area, ai paanga lahi koe ni wahe ke whaivia e ke kakai, ke ne whaivia e kakai kai oa whaatungia i koe uhi koha ngahi tutun ngāue ai panke. Ai kau e review koe ni whahoko he taimini i hono whenga i ke horoke ngahi āwai vai ne hanga whaatungia i hono tuku atu ngahi no. Paka ngahi pore kau ne hanga whaatungia i no maa o ku kamata pe me he tono no i he me tawhaki koe ni e whao ngai Fakamatala whapaanga ai o sa loto pe ia i are pau koe ni e whapaanga pa mo TTP koe nau whatongia o kau ki ai hono a ko i kakai ke nau poto hono whao ngai Fakamatala paanga ua ki ai koe tono no he tawhaki koe ni ai collateral pe koe malu i mahino ka pau mau a pito mo mau po opo Fakamatala paanga i he ngai whema o whakapanke whemau ke kakato pa mo collateral pa iene pehe whai ngāue ke whao ha loan guarantee ke malu i he pure anga ai ni ihi ko ta pehe pe waiua e nau whakakato ai ngai whemau koe panke o ka pau ki kai lava ai collateral kai lava ai Fakamatala paanga ke whatonge pure anga ke ne hanga whaivia i kakai ke nau lava access ai paanga koe ni o ku
tau mua ke whai via ki nau tolu. Ai koe ngahi kau ia ngahi liriu mau siu ki ai, kau ki ai ngahi limit, pe foki ki hono whakatangata ki ngahi no for all pe, geni iu o si ai nau ngahi no, pe au whi mau ke whangofua refinance, ko uhi pe ke whawhainga fuai, ai toko ni ki au tonu, ai pānga koe ni o swahe, ma kehe ke whai via ai aki, ai kakai kōku whaingata ia, e nau ngahi businessi. Ai koe ngahi policy ko ia, ma ngahi niriu ko ia, whainga waof pa me panke, ko uhi ke nau lava au sia tau mua au pānga ko ia, ke au tonu ke ni i koe ni, nau whahoko ngahi ngāue, mo business, e toko ni, tau te whito ke nau tōku la vengo fua, i he whiririu aki koe ni, ai totongi koe ni lolo, o magatu o ngai whaingataa, no whahalere koe mo whahoko nau ngāue, i he sekta Kautaha. Ai koe tānake at pe ia ke ngai Fakamatala koe ni ku whahoko, ua ki ai, koe paran ngāue koe ni e pureanga ki he tau, ke aho e te au, o ku tau wauen ki he konga ki mui, o e paran ngāue koe ki he aho e te au, pēr nai whahoko ane uhu e Fakataha, nai uki he PSC, pa mai kau tak ngāwe, mai kau CEO, koe kamatai ni hono whamaupo opo, ai ngai parani, pa mai ngahi tau mua ngāwe, nai lava, pa e kai lava, koe wike kaha u, koe wike ia e whamaupo opo ai ola, koe ngāwe koe aho te au. Pea koe ne kakato pe ripot koe ia, tok tuku makehe atu pe ia, a mui, ka koe konga ki mui eni, ai ngāwe koe aho te au. Ko fie, tupe whangamari ke hoi misa ke nau o atoa ngahi whamatau no pe, whikau aki mai tu ungau ke nau aho te au. Ka ko whiwhia pito ke o atoa ki whatata mahino e lahi ngahi ola koen ko lava he upot ngawe. Ange pe ko e pot ngau kastomu na e me atoa ik mista kastomu mo tanak paanga ki wawau. Kono whakakato e taha nau tau mua ke tiliva taha ngahi whaka ai kastomu ki wawao, ko uhi koe mahu inga koe ke malu i tau kau awhonua, ko koe fufua tai menu ko iaha waka kastomu i wawao, e tau whatongai ko wawao koe tau langa i o klai tahai, au no ahi ahia e kau iote, pe pefo ke ngahi whola waka, me tō pore angapok mahu inga pito ngau kastomu ke nau kau hono taui, ono whahuta e whakalao mai koe ai Tongatapu. Koe Tongatapu ko fie Moimoi at pe ngai ngau koe ne whahoko matunga i he Fakataha ai hoik minister o Pasifiki nai whahoki fis nai aho e tolu Fakataha koe aka nau lava at peki ai ki he aho koe ne Fakataha e kau minister pehefoki ki he komisiona pa mo tokon komisiona polisi mawinga pito i tau whatongai koe kau kakai koe ni nau ngau e koe ki he Tongatapu i he Pasifiki o ku kamata ke mahino mai o nau ngau e Fakataha ai ukengi pefoki ki he u syndicate o kamata ke nau whengau e aki pea mahino mai ko fu networker whatu tāmaki mo malohi au pito ia pa o ku whatonga he kau komisiona koe ni e Pasifiki, pe he foki ki he hoik minister polisi o e Pasifiki, whe ma o ia ke tau i networka a ke hatoi networka. Pa koe ia mau kau mo ngau Fakataha, ke mau share ngahi intelligence, mo reporti, mo ngau whengau ak waofi ange, ai u Kautaha polisi, pa mo u Kautaha whapurea mo i kai whapureanga e tawhako intelligence, pa mo lao, ke maungai Fakataha ke malu i ki tau tolu. He ku mahino mai o i kai ke toi hoko pe a tongani ko transit hub, ka hoko Pasifiki I mean ko destination. Tau ke toi ia wheitua toi i longa ai mea ko ia ka ofisi ufuwa ofi apito mo Tonga pa whai hoha apito ke hoko ato hono malu i tau kau awhonua. Tau ke mga hi ngau e makehe ufuwa hoko ki i he MCC, peko Maritime Coordination Center, ai i he malu, ai kau tau malu i ne awhio, koe kau polisi, koe customu, koe fisheries, koe uhi koe FFA, ai IUU, koe illegal, unregulated, unreported fishing,
mo ngahi teknolosia fo o mau ki ai ko ka mate mahino mai ai matawai vai hono siofe ta kau afonua ko ke lava tuku atu ngai whai ki tai mini ka tau pehepe i he kohiri na ia ngai waka ia na nau a hia tau ka afonua nei kai ke ilo i he kohiri tai mini tau lava ke tau hanga o scan mo ilo ai fika totonu ai ngahi waka na huta i whakalao peko na hu mai ko hui ko whai Tongatapu peko na hu mai ke kahaasi e tau ika ko tok taimi ni tau lava ai ko hui ko teknolosia fo o mo whengau ak fo o whahoko e taimi ni ki tau lava ilo ngai pauparema ko ia peko hui ngau whai ai e whengau ak waofi pea mo Asteria mo Nusila mo Fisi ha moa kātou whanoko Pasifiki pa mo Interagency Cooperation ko ni whahoko ke tau hanga o Tatapuni ai ngahi matawai ko ia he tau kau awhanua. Mahuinga pito en ko uhipe ko ka hawhanua mo we siango fua o e tau hako tupu e ta wha koe ki tonga ni o whai ngā ue ke whamawahei ai tau tupu me he toenga o ni ihi koe ni mnowhi toitori ko uhipe ke o te nā wako me mea nau tolu pea o ku kaupe whokia i he lau whaona tari poreanga mo whare area he tau ko o siki hono a whei ai tau tupu. O gai tonga makehe ki ai, o gai me tonga makehe ki he harm reduction, harm minimization, pa me demand reduction i he tau whapanga fo o gai no whahaiwi ai, pa mo e pehe whoki ngau wa ofi, pa mo Kautaha i kai whapure anga i he tawha ko ia ko uhipe ko e whai Tongatapu. Ko e i he wike nai wike koen ko Mario atu, nai hoko ai a hio i hawhewa pēo mahino mai me he ripoti ko e ni mo ko a hio ko ia nai kiki wesia i hamo ui pe la vea hataha ka ku mahino mai ko e whare taha nai whaauhai he a hio pa ko e whare taha nai monuka pa mo e whare koloa e ua nai wesia i he ahihio pe foki ki he whare tukuanga benzini e taha pa mo e waka e wha nai mau lo tonga whai ngā ue ai ni mau pa pe foki ki he ka ofisa koe mo ka pure whawahe o hawhewa ke whai hono toa ngā e nihi koe ni pe foki ki ngai mau koe nai whahoko pa koe mea lahi nai ki ke hoko hala vea koe uhi koe hio koe ni ka ko fie ripoti at pe o ku rotonga whai ngā ue ai ni mo pe foki ki he uwa Afrika o ki koe ni pureanga ko fitu wen whai mari ke hoi minister ke nau update atu ai tunga kui ai nau report koe aho te au koe tu no mai pe ko uhi e tok whamau popo hui ka hau o tuku atu ai whai ki iki koen ki ai ka koe ki wha as mai pe ai tunga ki ai ho mou ngau koe ki rak aho te au. Malo Palemia ke uat pe update ki he ngai ngau gen e potu ngai whanua savea pe mo e plan whanua mo e ngai kolofa ngai natula. Na lele fuki mau programa ai tal mene lele me sanuari ke ngai wahenga ma o sia ke wahenga taha ni mai tongan to ya niu be mo e Tongatapu hiva ma tala no ki ngai fatongia ko pat ngai mo Palema ko o kere pe mo Palema o e kai ke fita ulaki lele ta fala la ka mo o atu kere ke fai ake no fo be mo ngowe mo ngau ko pure anga be e programa da tau mo sia ki ken pela e pelel ko me na mau sene ai o sene na mau fai programa retio e ua Fakataha tol mo a taha ko appointment mo minister ana ma fa mari mo a ki he land registry office and New South Wales ke sio ki he na programa ko digitization ai ko programa da tau fingo ke fai tonga ni na mai no mai me mau a ko ia o ku lahi pito nga we ia ke reform e da land administration I tonga ni ai ko e Tufaki leva ko ia I he digitization o study Asian Development Bank I whapaanga project ki he pot ngawe ke digitization. Ako digitization kono liliwia ke online mo whaka computer ngawe e pot ngawe.
Tau te whito ki he ngā koe ni ta whake kere mo savea. I he kaha uia online e mea kātoa ki he ngā koe me pot ngā ta whake ni ua koe ni. A peke tuunga o mauhanga publish online ba mo ngai mape. Mo posio ke tuunga kere ba mo tuunga ue Tongataha une mao kere koe ia. Pe ku risi, pe ku tala api. Pe ku lotonga i he potu ngā ue i malu i minister, pe ku iata. E au ke ka au e online ko toi ngā ue e potu ngā ue. Ko ngahi kore, i he whaunga tatau pe, e whakafoki ke o mai online pe o lava he kakai o mai e. Ko mau i sene na mau lava o tala noa ki he ngai case kere tonga futupu. Ai kakai una nofo i tua purianga. Ko nau mau i ngā e kau Faiongoongo. Ko tau ko tō nau ri mai ai paanga e Musia begi he ono ngeau miliona ki he remittances. Pa moi kolong na o mai. Ka Fakataha na toko ni ke taha biliona tupu. Ko wangau ni mawha Amerika na o mai wano wafa. Ai ko whika wha Moimoi. O maui ngā pita e tala nomi na toke na kolo. O ku tuku koe ni tongani ko nau kere ke whakalelei tuku o ngā koe. Ai ko ta whake ke digitization ba na mau i fisi he wikosi. Wa kuiai ai whinga aki pa moi pot ngā savea koe a fisi. Te nau toko ni mehu nau taki ki nau toho tau e lia he ngāwe koe ni. No liliu koe ke whaka elektronika mo online ni ngāwe whaka kele. Aia koe ne tuko ke kahau e lele ngāwe koe ni pa koe nuku lele. Pea ko hono wā koe nau whakahātu fuki he press conference ki mua koe ngahi api he loti e whaafe. E whaafe tupu te ke savea ia. Koe toko si mo e tono no evi koe e potu ngāwe ke whakahau koe savea. Pea mau tala nohi ko sipa mo potu ngā mo minister ko afisi pa te nau toko ni me nau ko savea ke toko ni mai ki he savea ngai ke ang mau whaamu i he tau whapanga ko mai mau tuku hui foi fika ko niki lalo au pito pea e ai peto kore ke kabineti ke nau ke mau fua peto tongi ko e nau e a fea mo nau no foi tonga ni ko ta whaka no tolu me ta whaka call center ka atu pe u fika ko ni he ko hi ku lahe no ngā ke kakai pa ko tui ko e sipi ngai lava ngai potu ngā we o ngai aki Aga mahina ni taha mo ko ngani lele ma call center na osi ma e call ni mangi tupu ni mangi to no ko na osi tali he call go ya pese de hiva ni ma fanga ni ma fitu we email hiva taha na osi ma pe o ku na osi lava pe o foki mo tali ke email ni ma no ai go ha go email ko fi ma Fakamatala ye mo fi ma tali ke na nga we ko o mai ke potu nga ai lele call center ha taimi albeke mau ripoti mai na ko topi e na ngawe ko hono tolu ko e ta whakoni ki he dispute and resolution serious complaint resolution committee o ku osi ai mau whataha ta pa mau osi ngawe ki ngai case e wha very serious pe osi e whataha ko e ku lava le wau whai tutuni ki he case e taha ki whai investigation like legal criminal investigation mo e keise ua e whai ngāwe kai mo atensin ya re ke whotu tu lele na a uke whakamau anga. Ko e whaasi lewa ko e ta whakoni ki he mau ngāwe ki he palani. Ai ko e mau ngāwe ta minu whai ki Nuku'alofa. Na sepi ngā ne whai wano tahawa ki hono define a mea ku wika greater Nuku'alofa. Ke te lerenga no whakanofo nofo e ngāwe ki he kolomua Nuku'alofa. Ako no ngā koe space pe koe kere ko mau. E te ko mai ke kabineti he ka hau, whai ka seo kabineti mo tali. Ka hoko te ngāwe ko ia he ko mau. O tō whinga te mini ki update. Pa ko hoko te ngā koe e aluia ki he ngai wahe whanua i tahi, hile mau aahi, ki wawau hapai mo e ua ki hei hanau palani. E koe pe ko spatial plan, ke whakakakato mo ia. Aia koe ngahi mea ipa koe wiko sina kawatu ki he Fakataha i fispe ki he keri makakoloa koe ni kristai, seabed mining. O tau kau foki ai ba ku mahinga bida kau ke ngai Fakataha pe, ke whai e tala noa koe ke mahino au pita ngai mea kou whika aki pia moeni. Pea na kau atu ki ai koe whaafonga pia tongan pia moe kau ngāwe me office attention ya re, mo mau office, ki e Fakataha koe ni, ai koe konga pe nia te wat ke Fakataha lahi, International Seabed Authority whai e Samaika e siulai. Iai ai whaafonga tongani ki ai ki e Fakataha koe ia ke hoko te tala no koe. Ko te ngata he i Palemia na toki ai pia whewe anai pa toki la peke tari atu. Hoko tai pe, huwaka pe Fakataha na mua ki. E atpa ki ripot nau pia me he
pot ngau ngowe ka ma tautai rotonga lele pe ai fatongi pot ngau ke tu tai pe pa fam ke tu loa pe ai ka venga ko ia pot ngau ai fam ke mahu fonua fa fu me tokon pe ke mama ai fu me tokoni ki ka kai fonua tatau pe tongani fa kalu fua ki Tongatapu ni ka ma wawa ma hapai ku ia ai tokanga ai mahino he whakamapopa ngai mahina ko hili o ku lelei tuunga o tongani ka ma wawau ko hapai o kia ai wesia ki maolunga mawinga me tokoni o maduonga pe he tai tokanga pe he whaifatongia he tai tokanga whangamun manu ange ko whangapolo, whangahosi, ho Fakatapu, ho mai whangapuaka, o ki whakataka na tore whanua. Pena e whai e whinga oeak pa mo e kōwana o tuku atua i e taulani, e whai e ngā aue ki ai e kōwana ka maa e pureanga, ke lawa o whinga i ke malu i e whamonu manu, ka e whakaiwia ka ungo ue, ku whai e hanu ka mei he otuhapai, he mamawhako i e whai mea kai. Ka koe tuunga ia ku ia e whai mea tokoni, ma ku mea beka kai whanua, ai tuunga ku ia e whai mea tokoni, he ngahi, kai ngata pe maketi, lahi, kai pe ke ngahi pe hala, pe ku whai e whingawe aki pepa mo e reipa, ki he whinga koe ke lawa hua tu ki tōpureanga e iwi o kakai, ke hoko koha mawanga mou e ngahi whamiri, i he tawhaki ko ia. Tawa koke taha ku ke whai pe whinga ea ka maama e kausai nisi, pe ki he ki ho tau ngahi pureanga pa mei muri, ngai hoa ngā ue, ki hano tokanga i kina ko ia ho tau kere kere, ka maa e malu ko ia e ngō ue, pe me he ngahi mahaki, whatongia pe whokia pot ngā ue, pe ku whai whetokone akilahi ai, he ngahi tawhaki ko ia, mo ngahi tokone mai mei muri. Ke hoko lerei atu pe i he wawhi kumi, pe mono whakapapau, i ola lerei e fua ngoe ke hoko atu hono whakamakete atu lawa atu ko ia ki tōpureanga, nge koe ngoe lose, pe ki he mereni, whakatapu ngahi ngoe anga maheni pe ku hoko koe mauanga mo ui e kakai e whanua, ka ku whai pe hono whaiwia. Kei lelei phuku mo tawhaki ko ia livestock ai pa ngā ue, i tō mololo, tufa te whangaki moa, uiki moa, pe ki he whangi puaka, ke tokoni ki he kakai e whanua i he whamea tokoni, ka maa e kiki, pe au kai pe mo polo kalama ai, ke tokoni ki hano ako i kakai, ke nau lawa tokanga e kina, ai ngahi whatongia koe ni, ko ngā koe mouianga ia e ngāhi whamiri. Ka ki ngā tai pa mei whama pe, e ngāhi pulopola vestapolo, ku whai pe tokoni, ka mai ngāhi waa ko ia pot ngā ue. Ki he ngāhi wāhenga, ku tuwhat me ai, ngāhi vestapolo, ka mai ngāhi akau, tokoni ki ho tau whanua. Mālo koe, tawa koe ia pa mei he tautai, ku lelere whoke pot ngāhi tautai, ia pe whoke tau whenga koe ke malu ke tukuhifo i mahuinga o i ka, ke ia pe tau polokalama whakatau i ka maamaa, ia ku ke whakatau atu pe ia, i he hange koe walu, i pangai tahataha ke kilo, mai hakulapoa ka, pangai tahatolu, o i whenga pe ke mau pe ha kiki mo i lerei, ki he kakai o i whanua, au ke i lere pe polokalama ko ia, ia i whukumu ngahi polokalama ko ia ki he sone, ua i peka ngahi wāhenga, ka mai ngahi kolo, e sa mai e ia e nau ngahi whakaamu ke whakarerei, e nau ngahi polokalama, ku review pe he pot ngā ue, whai pe tokoni ki ai, ngahi polokalama ko ia, whai ai wāwhenga ue aki, mo e whakaamu pe ke whakalakalaka, ai tawhaki ko ia e māmaa ko ia e mea tokoni, ka mai lele yange, mo maungofua e mea tokoni pe ko e mea me o seni, tokoni ki he tuunga whakaekonomika e whanua. Ka koe ngā ue o ngopot ngā ue, ke lelelei pe i he rotongani, ka mo e polokalama ko ia ki he aho e te au, whaampe ke whakakata i he mahina ko ia ka hoko mai. Malo apita.
Hello, Palemia. Pavia ki tano vaviat pegi he praindau au e te au koni e potungai moui. Te ulawe vaviat pegi ai. Kamata pe me nesi. Whako e nesi hange peko mo loi ko lo tonga whai ngā ue ke nursing school for all koni utui. Whai o lapa o ta peko whamoi more a pau ko ue sia e ngai whewhonoa aki, nau me mao na tau kongi mui, pia unu lewa, ai ngai mea lere pot ngā ue, ai au whai sio. Ke ua e hoko e ko Palemia ki nau tolu ke he kou a ahi an koe ki whare maha ki. Ai koe tue taini mi, o skamata e kamata keri me whakatoka mo e wala mea pe he, ai happiness for all koe ni. Ko e tawhaaki ko ni ki he ngai development e ngai whare maha ki. Ko si finalise o sai ni mo mea ai design ni ko ni. Ko whare maha ki wawau. Ai ko e hoko lewa whinga e aki ai whata anō mga i tawhaaki heke. Ko hinga pe ke whapapau i ko katoa ngai service o ki ai. Mo ngai expectation mo mea o kumau ia foi design ni. O whiunga kai ke ngata pe ke tainimi ka o ngā ke kaha u. Whai sio ke lahi koe ngai ward, ngai whitu u ke te tokoto ai ka maha ki mo e ala mea pe he pa koe maaloi ko lawa e ka e tau hoko atu. Ke ta whaaki koe ni ofiat ki he piti ka lawa ka mata langa koe ni. O e whare maha ki wawao. O skamata mo e tānoa ki lang koe ni whare maha ki o e wa. Ai ko tāno whania nia he pangea Asia, ko wawau whania he pangea koe ni a mamani kau ke ai pa mo Australia. Ka ko senit koe ni he pangea Asia ki he whare maha ki ewa, pe whae mo sio ki he whakalelei ki he whare maha ki Vaiola. Hange koe sio koe ni ki he ministry building, wholoa ne tō anu hanga mai ki mua, na ko taimi ki whakalelei mo whetong. Ki he ngahi kliniki, au whawhua ke kliniki ni tānima, o ku mei osi, pe ku osi. Ngahi renovation e whai kei, ne kamata mai behi ngā kohiri, pana e whai e pe ngā ui ko ngā ke whakakatu. Ne mai ki seniti, ka osi ki seniti, ko e hatau whapang ko ni, pa ko e whai ngā ui ko ni. Ke lawa i kai ki ngata pe ngai kliniki, ka ko whai sio ke ngai nofo anga, mau inga pe ke a ngai nofo a lerei, ko uhi ngā pe ko tau kau health officer, mo kau nesi, o nau toka ngā i koe ngahi wheitu koe ni. Hei koe mei koe ngahi hange ko rau, health clinic, kaua i kai ki ngata pe Tongatapu ni, kau kaua mo motu, kau whai mo ngā ue wau ki niua. Ke tawhaki koe ni i Vaiola, whai sio ko i ngā pe ke whakalahe ngahi tawhaki eke, pa mo sio ke ai ha whale tawha mata. E tai ni mi whong nau vai wahe pe ngahi fieta kon o ngau e ko he pot ngau e ka vai ke sio pe lawa ai ha whale ma ke he pe ke matau vai no ne mau i ngange lahi ange ai ngai ngau e ke whai ki he fofonga kon o tau kakai pa ko hange pe ko mo whanau ai e tu e tai ni me ofe pisete walu noa ai ko pekia ko i toga ni me ofe pisete walu noa o whikau aki mo NCT pe ko toto marunga pe ko mafu pe ko suka pe ko la mea pe he ai wau kau ai pa mo mahino ai mo afeki ko ai fofonga mo ai sio ko ni ho tau kakai pa mahuinga ke ya dedicated resources pe ko ngai fale pe ni ke nau togonia ai tafang mahuinga ko ni i tau kakai ko hinga pe ko unga ke mai sio ka ko hinga pe e unehanga mo ia afeki ai nga ue ma moi anga e to ta ko ia pe ko ni a ko pe ko ala mea pe ai e ngai fektoa ke o mahuinga ai ke whai ai sio ke langa tau pehe ai tawhaki mahuinga ko ni. Pane kawain pa mono saini lewa pa mo e whea MOU, pa mo e Kautaha nau tonga e mata ko e Fred Hollows, ko inga peke to sio mai nau expertise mo nau toko ni na lava hange kon ko e fieta ko nau lau ki tafa mata, na lava whaita toi langa ka nau whakanau nau e nau tolu. Ko ngai whaki ngā ue pehe peke whetokoni aki o mahuinga ke whae sio ke ai.
Tatau peni mo tokoni mai ai siasi mamonga ki he whalere e taha e ngai whale lok tawha, ko ngā ke lawa e tawha koe ne tui mo hip. O kai fuke lawa he tai nimi whai tongani, pau ke awe kātou ki mūri kā. Hopefully, wawene mai, ulotoa lere ngā oe ke osi, e lawa pio whai e ngai operation ko ia i tongani. E ni pia mo e paku whamalo heni ki e tokoni ko ia. Ke whaasi pe e ta whakoni e tengi Palemia uku kei, ia i pe u keisi. O teke nau wau ke hatuunga au preto ai ka lawa o to'o ai emergency ai au kei lere pe ai whai tokang ma ke hiki he ni ke whai pe whinga ke whai ngahi hiko vewe ke to'o vewe ko lahi ai vai pa lahi ai namu. Pa wai whamalo heni ki New Zealand na mai ai whahoko mai ai wai panga whakilu e nau tokoni mai ko hinga pe ke whai ngai ngā ue. Mo tokonia ke whakasisi e whainga maalie ke toi lahi angi ai moftengi. Ka koia pe ki to mea la lahi pe Palemia, ka pau to kia hawheu, a tā pe ki to whaatare anai. Malo. Me potunga e ako. Mahal ko e ngawe lahi kulotonga hoko at peia, pe e ose ai palani aho e te au ka e lele pe ko e project ki hono langa o e ngahi apiako me ngahi loki ako ke ne hanga matuaki e ngahi ha o e o natula pe a ne fai tokanga ke uako ko ha pai ko ni e tsunami ko ne awe ke tai mini ko kakato ai nga ue ki apiako e fana e no muka ai ko kolisi ai wesirena ko te potoa ko langa fo o e nia na hiki me tu anga motua ke tu anga fo ia be moongo ECE e ua ya mo la to pure anga po no muka ko kakato nga o ke ai ko sfai hen over ai ki ngahi ki kau ona o ngahi ako ko ni ke nau hulewa ki loki ako whakakate nau ngāwe. Pame nau ako. Ko whanoi, pea mo tungua, kua o pesete hiwa nima. I taimini ai langa koe ni. Ai aku toisi au pito pea ngo langa koe ni pea kakato. Whanoi pea mo tungua. O sifai a ahi kai ki muini mai pea o kulele lelei pe e wawe pe ke osi ai ngā ue koe ni. Koe fu project lai fo koe ni aku o si whakataim te pilei pea o kulele pea o se tauni pe hoko at ke tau fo'ou. Ka koe ngahi lau tohi eni o ku tu laini mai koe ke he ngā ue koe ni. Ka wai pa mwe ablau tohi toko mololo. Pea te kei ke whai e ngā ue ki toko mololo ku toe vela e loki ako ia e whai toko mololo. Ai ene toe whakawawe e ngāu ki toko mololo, pe taim tatau na e toe liliu, kou hi koe uloki ako koni na e vela, pe koe tungu hoka taimini, o kamata e Kautaha, ihono kamata e langa o toko mololo. Kau at whakeipa mo e aplautohi ko pea, kua e holo whalelei, ke hiki kai whanau ako, ke lava ke whakakato ai ngāu e koe ni. Kaua tuai pe mo e pea ko Peteri, ko e pea ko lotoloto ni e wesilana i bea, ko pea mo ia i hono langa. Pe koe pe e pea ko e tolu i niwa fo ou, ku kamata ke mao ai contractor ke nau whai ai ngāwe ko ni ai ko e pea ko lautohi a tonga mamao, a lele uta, pea mo e niwa fo ou high school. Ai ko e ngāwe ko toki lava kakato, pe koe ia ngā ue ku lo tonga whakakakato, pe mo ngā ue ku nau tu laini mai i he kahawawe mai ke whakakato a ngā ue koe ni. Malo. Me he pot ngā ue ko ia e ngā ue whaloto whonua, tau kamata pe me he wā ngā ue koe ke kau whaingata ia. Ne lava pe kamata lewa ai ngā ue ke integrated aged care center
hono uluaki I houma lawai piti pea kua kamata lewa ngā ue ko ia ke whahoko pea hoko atu lewa ngā ue ki he piti o ngahi senta e tolu o kutoe ki tatamotonga ki hahake taha ki wawau pea moe taha ki kolomotu a ki wahi kolo pea houma lewa ki hifo ai tau amanaki ke koe project fo koe ni koe whengawe akia moe ADB, whenga mo taha no miliona, ka wai ngai whare wha koe ni, pea kau ki ai, pea mohono ka mata o ngā ue koe Home Modification Pilot Program. Ko ngā pe ia o project koe ki he kakai tō leke leka mo whaingata ia. Ia ngai household ni manoa I tongani, koe kakai tō leke leka fu whaingata ia au pito, pea o kuala tu lewa e project ki o ngahi ho nau ngahi bathroom hu whanga he Fakatapu pea ke whaingofua pea maa ke kautole ke reka whaingata ia taha e ni manoa koe ni aia nei Filipe nia I he savea pea moe ai nei whahoko e pot ngā ue Fakataha pea moe ngai wa ngā ue ko ia o Asian Development Bank o ku whamalofo ki he hono tokanga I kina mawahe koe tau kau whaingata ia are uhi ki hi forever ai totongi koe ki he tau o kau elderly pe koe kau vai me he tau ke tau anonima ka mata ia siulai pe hiki hake rewa I ki mea ofa a ke panga hongo fulu ki e toko tākot koto api ai au lelelelei pe ai ngahi ngā ue pe a moe whatongia ko ia o ki ai foki pe a mono toka ngai makehe ulak whai ako ai whanau disability o ku tau taha o alu ke tau nima. O ke ai polkalama ai pule anga ku whengawe aki pia moe uluaki whai ako ma kehe me disability pia moe scheme anga maheni pe koe ai kau vai. Koe Tautupu pia moe women na lava foki hono launch e nau ngahi policy. Koe taimini lewa kuma hoko atu ke implementation phase pia ok whahoko ki ngahi wahenga ai ngahi ako makehe na identify mahe Tautupu koe me ai lava ke maua nau mo ui ke tokoni ho nau ngahi family pia pehe foki ke lava ke fotu a nau whangi business iki. Whengawe aki pia moe pot ngawe leipa pia pehe ki he pot ngawe ako whahoko ngahi ako palama no ke maua ngai Steve Katie ka wai pia moe ako ki he matalai akau fotu tu ngai matalai akau moe ngahi ako kehe pe o whalere ia I he waa ngā ue koe ai Tautupu. Koe kakai whewhine o kunau gender mainstreaming, ko alu atu ke ngai pot ngā ue e mau kulup whaifatongia ki he kakai whewhine ke poupou e ngai pot ngā ue ai pure anga ke inclusive maupe ai ngai policy, ma ngai program e whakahoko ke kau mamafa ki ai kakai whewhine. Me he tau waasipoti, o ku ia ngai ngawe mau inga nei whahoko no ki whalerei a teo whaiwa ke toi maang. Ka pau na mo toi me atu ki muini mai ki teo whaiwa o whafo ofa ho tau pāwhrumu ho Fakatapu. Pea peke ngai eria ko toa peo teo whaiwa nai ngahi o maa iono teo I ke whaanga sipoti koe ni a ngai kolisi. Pea pehe foki ki he akapulu mo ngai sipoti o whahoko ngai federation ni. Mau ngā ua te taimini ki atere ke whengai ke whakakato mo ia aho te au ke maa teo ke tau polokalama wike hei lala. Iai whau mo toka make e pot ngā ue ke tau ngahi grant koe o mai I he sipoti. Pea koe liliu fo o ko mau whakahoko ki ai. O mau hanga whauha criteria ke fit in ki ai a ngai mea kotoa pe te mau tuki tua ki ngai federation. Pea whakahu ki ai pea angiha inas pau. Pea whairewa e mau Fakataha ki mua I he tau whapaanga fo o. Koe Fakataha ko ia te mau oange rewa ke ngai federation e ngai allocation ke nau ilo ki ai. Koe whonga koe nga aki mua na ke ilo e ngai federation nia ki he se niti koe o allocate ke nau tolu. Mau whaam ke nau ilo ko iwi e pule anga ko atka mou tolu ko mou ngai fie mau mea mo whakapoto taha ho mou palani e whakawhiunga ia ke mea ko tau mau. Aia e ai mahino peka ki mou tolu me I he nima moi poini miliona ai allocate
location o ange sipoti. Ai au ia e konga o wahei lahi ki he ngai federation. Pai ai rewa mo e konga o kutuku ke community sports. Pea koutui I he whengawe ak wao whiko ni te tau la wao. O ange he whainga maari ki he tō tākot kotoa pē ke toi lelei ange a hono tauhi, pia mohono wahe whea ki e tō tākot kotoa pē. Mahalo koe ki I update pē, pa koe lastly, ngai a koe nei tōk osi atu, nei lawa ke mauhangai o lonse ngai report, lalahi e tolu, Aia koe ngahi report lalahi e tolu, koe ni koe report whekau aki mo e tu unga masive siwa e whanau tau taha ke tawhitu, report whekau ak mga ipore o whekuki mo kau whiema umakehe he taime e whatamak whainatula mo e tokon whawaiwawe pia mo e pepa tutun ngā ue ki hono whakahoko ngai tokon whapaanga ki he kakai tuula vea ngofua pe koe kau disability aia koe toka ngā e whanau toka ngā e kau disability ko mau whatongia totonia pak tokonien tai me hoko mai ngai whatamak whanatula kai ke tau toe si o holo pe ko hai me te tau whai os mau at pe information mo data ke whakahoko a ke he pule anga hono whatongia ki he whanau iki te a pe he ke kau tole ke le ka mo kau whaingata ia maro apito Kore weke uwha ngai whatapu oso noa whaki ka tāma motuani Fakataha. Po tā noa whikawaki pia moe aho e te aua e potunga au e tānak tuku au pia moe kastomu. Mai no opito pe te whitoi whatongia e potunga au e ni, kono tānak e paanga wharere e whonua. I he kawa whonua. Pia mahuinga whukeni whatonga e kakai o tatau pia Tongatapu ni pia mo wawa. Hoki ai e malai wapuna. Fatua pureanga pa gai fo pe mo wafu le ko ko ke ko skeri ka wi ai tonga ma ke po tonga o ki baba ye tava ko ko ke tanak pa nga wi ai programa la ya pita ta fa pa nga e World Bank pa di fa ba nga me ko single window na to launch ya he Palemia wi ke ne tol me ai ko programa ku ne hanga programa fa computer o ne hanga tata naki ai ngahi porunga au e whekaukawaki ai pureanga ko hi kono tuangi ha koloa pe kono whakau ma koloa I he kawafonua. O se ko ni was fotu no PMU pa kuia ta mono steering committee o fotu pe ai porunga au e ai a kono mau inga whiunga ia pa moe honfu million Amerika pa Amerika. O wiloto pe whakai pe moe programa ta ko akisu asikuta ko programa ko di fa mama lahia Paula va ke ne tata na ki pa ngai fitu ke lava ke tango tu pe hato ta me on office I fa ngo fu ai potunga we o launch mai ai ne kore ke tuang ha koloa pe ko fa huma koloa ke fonuani o lava pe hato ta he potunga we o tango tu pe potunga we o fa pase me ko ni mau mai no pito pe ko efficiency e potunga we ko me ku nga la ke ai mini pe nga la ke ai ka nga we nga computer nga program fan computer ko hi ke lava ke le nga programa ko di programa no wa to ama ke ai potunga we ko nga talite mga foto ke o mamani pe nga Fakataha e potunga we pe mo potunga ki muri o whenga I whapapau I o ku whamoni I talite ko ni. Hake mai no pito pe ko ni stutone ko talite ku whamon huafa peke e ne afio. Ka koe mea e patunga au e whai kono teu I ngai prokalama ko ni. Pa tuku atu ia ki he office patunga I ki muri ke nau tok whakaho ko kono whamoni. Ka ngo talite ko ni. Mea whakasi sea koe kaua whanua. Koe kaua whanua ku wei e kaungala he potunga we ki ai pena toki whau mai motuane hoa tān me wawau na e ang waka e ua koe me au wha seapani ko ngā waka o main pena e ave Fakataha ki wawa o maui ngā pito ke tonga e au pito e whanki waka i ki tau te whito I ote mo e whanki waka tau tai ke mahi no wheitai mu nau huu mai ai whewhetu unau iai pia mo e taimi te nau whoke atu ai me whanuani o ku whemau whoke he talite koe ni ke
Te koe tau lawe kia nei. Ke whai ha wahe ngai whanua muri, ha ngai information, o ha waka au hao ki tongani. Tau te whita whanki o te. Paka ngai lahi ai poto ngā ue whapapau, mo ngai waka koe ni, ko information koe a o kumau. Ia tari te u te hanga whakongofua tongani ke tau wahe ngai information koe ni mo whanua i muri. Pea te tau lava o kore ki ha whanua i muri, ke mai ha information, whikawaki mga iote, wakasi isi, pe mga taha, o whalame ki tongani, i o tau ngā whanua. Sea koe whaasi pe mahu e meon mahu ingai taimini he kakai whanua, taim whainga ta aen. Pau mai noa pito pe ai remittances, hau ia he paanga. Pau ia pe whuku ngai toko nia mei muri u hau ia ngai koloa. Hau mea e toko tako tawa pe koe walwha, wha, talamu mo kato. Ua ngai koloa ai koe mai pe ia ngai family. Pau koe ngalahi ngai koloa koe niu whau mai i wafu. Pau ia e toko nia e potu ngā ue. Kua tāu whi mau ke tuanga mai ngai koloa koe ni. Ke bea mai pe ke potu ngā ue. Ke wai pe ngai toko ni ki ai. Pe wai manaki. Koe ngai toko ni koe ni. Lava ke tofu ia e kakai masiwa e whanua. Sia mau e toto me lalahi pe ia e. Ngā ue koe nei potu ngā ue ki ai te au. Malo. Ni tau taimi ko pau ke ngai fia Ataki koe lok whehui penia ki he Eiki Minister Kastamu e te kos pene ne mea mai o ke e tokoni whilawe mwen ofa ke whanua whilawe mea maha kakai kon ko ia hanau talamu pe ko hanau kato pe ko hanau ki pua fute wha ke lawa full exemption ke hange ko COVID i taha hiwa na exempt ko te alapita mai e te talamutu ke ka pau te ki handling fees. Kai o mai ka kato he ko foi tokoni lahi taha ia kua ukia i Pureanga Tonga i Palemia. Ka pau te Fakataha waha taimi ko ni. Ko taimi meno ku ulo lanu mata e tau penisini ka e ulo kula e tau kato. Tau tunga whapanga ulo kula ia taimi. Taimi te ke tokoni mai ai. Heo ke kei tanak paanga lai whau apu te bula miliona ia. Koe kore pe ke lawa. Tukuang kakato e puha, mo talamu, mo fute wha. Koe abe? Malo soan, whiu maui ngā whuken baku. Whiu en whikawaki pēr moeanga e tau maui, tau te whito ke kakai masiwa e whanua. O te whuki tau alo emergency soan. E koe, ke hia koe taimini pēr moe taimi koni koe COVID-19. Nei alo COVID-19 ia o emergency. Kau epe ngai toko ni ai poto ngā ue ke mea kona koe ku ke lawe mai ki ai. Heu whimbau ea ke whawhe pota anoa ake. Ai tō taha koe ue neuta, tau te whito whakiuta iki. Pau wau whapapa uia koe, ngai koloa koe ia koe, ngai koloa pe ia ke ngā ue ake i he whamiri. Te kone hau pēr nea ke huka business, ko pau ke te tonga kato tu hau ia pēr moe tute. Kau ea manaki e soane ke, he koe mea koto peu pau ke whau whalau. Pau whau e kabineti, e ka pau e whau ke kabineti e au ka whainga tuunga, whia maa ua e mea kona o ke lawe ki ai, e whau mai a ke Palemia pa mo kabineti ke whangofua. Ka wea e tui e motuani o ku mahu inga o pito he taimin, i he fwoi taimin, ke lawa ke sio ke ngai uta e kakai, e ngahi whia maa o whawhoi tui pe ai family. Malo. Kataki pe eksea, ki whiu i neo koe ki. Kai ka we hiri bot ne bot ngau ko fehui ke fare ko miteki ko atu unga gui ai he tamini no mau hini fata ko go sine ke hin ko ai ne bot mai go ose fare o gwenga balpare mai utava ke ka fa no fa Hano hufi. Ki whai ngā wekia. Koe aigo ngaki hea. Koe hangai tawhake ke hu. Peko hame u hoko ke whare e whakaawa pe i kai piko ne tu oi pe. U whi ilo e kakai ki ai ko huinga whihui. O koe ke awe project ia koe. Nei project ia ki ai ka kusi. Project ia World Bank ia langa. Papa koe inga ke langa koe kusi. Ai koe hae to tawhake ke. Koe ke man kau ho pe tawhake ke.
E hufi a fe. Whango fua begi fe hui. Ko ke au e project ku os. Pena ke au ha project ya miteki. Ai ko tau ko si pe na wi na le pe langa ia. Pa ko os. Ke kau pe ke kau ke ho tari mai ko fe hui ta kon ko ke kata ko mi sta e fe ngani italiana. E ko ke mahino ko hai u hinga Tufaki ke Tufaki fe. U hinga me ke Italia tu. Na tala e hufi ki mo apa ko toroi pa wenga pa pare mai ta minga ha me ko hoko ke ko ngai fe hui. Ai ko ha pa pare ma ko ke. Ai ko se fale. Kai ke. Ke langa ke ngawe ak ke gawi. Kapag ko hinga ko ke mahino ko ko ha to me pa pare ma. Pro tonga os be fale ke ngawe ak. Malo, kai ki to ko no tari amaro biso. I veu pe kia tape me whiunga i Palemia pe maro li bot lele mo ka umista. Ta be ki fi ko asi ko veu pe pe monyo ku risi ko ya ku e to oia. Au tu ai fale. Ka to fa hale fo mo ni afio. Hine ka pang be ta ke risi ko panga i ke tao. Pe risi ko ya ku pe mon be ku o so mai to ke. Pe ko tali kabineti ke kanseli nga risi. Ai kapag ko hinki me ke mau ke ngau ke fa ton. Ke fa be ngai ke? Fa ngau ke ya. Okay, pisa. Ka ho ke fa ton le tu ton ko fa ta ke lau pa mo. Koia. Malo. Kapag ko hinga. Malo hinga sa si. Ko fi be ke fo be ke me go ni na ke mi sa ko ne mia mo fo malo la ke ko ki fi be lava na e mo to ni fo ka fa ngata ya mo si ka u. Vai mange ko ngai bathroom ko me hiwan ni manoa ko ni ke si ni ko kau tape pe ku na fu fi mau e fonga fangfua ke na ulawa ki ai we ki Tongataha pe ne os ka te ta ko si no ha ke puranga mo tua ko ki vai pe tu ni ki vale pe ne pe nga wa han te ke nga pe lava ki ta to ata ki fale ni manoa ko pa ko ua ko ki ai ko mo wa ko ka to le ka pang fo ke te au pe alfa Fakataha pe Fakamahina no atu ko le ke lava o ri fa ka wike ua ko ui we na fe mau na taimini ka to le ka ku te ki ke ko loa pe ko le ta ke lava la ka ki panga uang iau te au he wike ua ko te au una fo fa ofa buto ko le bebe lava mo fa ka te pacheti mo oa pe mata ai ki fa hu ki na he akauni ko ke na si mau pe ka ko te no ma taxi ke o toho mai me ofisi pe ka foki mai pa pa ki fo lawe ki haputu no sila e canceli foi mahina ko ya ko le pe lava ke mo aki me ki fa kai foi fote ka vai na me mate Lavu ko nga ulua ki ke to ta ko no ke lave ke to nik vale o fa fe ya tu ko ke lava ke ofisi o talanoa ke mau ka nga we ko to ta ko Luisa Manofetoa ko tale kitaya pe mo manu Manofetoa ko PM manager ya ke project ko ya ke mo talanoa fe ka wa ke ko ke ha me ai faingata pe palpale mai ko talanoa ipe ko tu ko ipe ha to nga paanga e lava to ko ni project ki fe ma o vivili ko na kana os fai savea ko tu unga ko to ni manoa ko ni fa papau ko ni i o fu fie ma lahi au pito ai to ko ni fa tata mo criteria savea ko no wa i he hiki ai pa o kulele pe ai pule anga fa tata ko no malohi ke me ako neala a fort i te ke whakatoka nga i ngai tau ko ni na lele mai elderly scheme o hiki pe pule nga ake panga hongo fule tau ko tope ko tala noa ya klotonga whaho ko taimini pe mo ngai pule anga muri te tau lava pe o tokoni e lava ngai pulanga muri o tokoni kai whatatau pe ki hei malava patsete a pule angai kai leo ke tau fu unu ke alu ke uangea he ko tau develop my pen within 6 years me he hala ki ha ko no ia e te au ke te au wanoa pe tau toi holo ki fo mo tau na kamata he tau finu futu pu tau wa o ni o totongi o au ke ono ni mak toi la yang e kakai o tau wala ke ai ne ongo o tu upe ai ki pa anga fa fe unga pe ke hivinga we puleanga malo abito Eiki Palemia ko e ngai agi muini nai to ki hofi ai ke polo ko ni vavau ko fe hu ipe ai ko tu tangi mi tau pe ko la he abito internet tongan pe to holo ai
ai costing ko na ai internet di tongani tau te fipe Kautaha ke ongo Kautaha ko nung na whakalele pe he foki ki he ngai whingau aki ko na ai sotia pe mo New Zealand mo Australia ki he tau kau awhanua ihono security board ko na tahi na maua ia vessel ua tahaua kataki ko mau ko ia te lava fa malala mai pe ko tautai tai whalao pe ko drug related cases ai ongo waka ko ia. Pa pe foke minister whanua na ke lave hori poti o ke aike o amanaki ke o mai e ka ofisi ki tongani e ngawe tongani. Ko ka ofisi e tongo fiha ko ia. Ko fe wa ate na ngawe ai pa hai lolo na ngawe ai. Ko rock fe hui whika pa mai kei polo i mo oni na e hofi kei polo tui wawau. Ana whahuafa e ne awhio pe a hofi e tampi stahoni. Kei polo koe ni na langa ke tokoni a Asteria. Pea i he malmalu ia e kaumea ofi agreement koe mo Asteria. Koe poka motu ai na talu hono fatu he hiri koe hunga tonga hunga hapai. Taim koe ni Rachel Moa na talu whikau lahi ki Asteria. Pea koe wholoa ko no ngā wei mai po kama ko ia kawe nia i he tokoni lahi taha Asteria ki tongani. Ai koe rakmea ki tau whamalo i koe project lahi taha ni Asteria i ne tū tau taha ko whok mai ki tongani. Nai mātu o ngai project koe ni i he mau lahi nai hoki he kei polo ai nai tūs koe ni he tsunami. Pea kone tūga taimi ni toi maluange e tau mauanga interneti koe hiu ke taha pe ua kei polo he taimi. I he tawhakta tau pe o ku whae whengau akwa ofi he ke u whetu uia i tongani u ke a u ke kei polo pa u whae whengau aki i wa ofi pa mo Kautaha Amerika ko e Starlink ke whehoko take ni iko ni i motu ke a u ke whaipa ko e whaamu foki ke ia hanga hi national asset ne hanga o whai ai tupu ko ni whai ekonomika whanua ai au tai whangatangata he interneti. Pea o lotonga whai ngā we ke i he meiteki ke set up a competent authority ke tu tau taina ki ne hanga regulate ai ta whākoe ke communication ni. Kawia e ngai ngā we ke whengai ke whasisi ai mamafa koe ni a interneti. Ai koe tau mua ngau koe ni uluaki ke iai ha sevesi o ku whawhalala anga o i kai motu ka moto e maa. Ai koe wha amu e koe ngai ngau e koe ni pak tau wha maolo ki he pureanga Asteria e nau ofa o totongi koe project mamafa o pita ulau miliona ai kei polo koe ni kui koe tui wawa au he taimini. Koe konga ua koe ki ho whehu i whikau aki pēr moe. O i ngā whaki koe ngā hi totongi koe a Asteria koe nei project koe ni. O kawai me ngā hi toonga koe ke kele ai o ku alai kei polo. Fai o amanak mahalo ku iai ha litigation ki he whika aku me kele. Tō taha ana kele ai ku kele ai. Sabi ki tō whamalana te Minister Whanua. Ia, malang ai koe ngahi mea koe nei pureanga koe whakawhanua, koe ha whakawakawa koe kei polo. O koe pe mawhai he Minister Whanua ke whakafoki mai e ngahi kele koe ia. Pe koe whetala no agmana tōna tue kele ke nau hanga o Moimoi mai. O ku mahu inga o pito e ngahi mea peheia ke tau no fo ke whai. Pangai ku tala noa nena, mahu inga iai e kele ke palani koe ke iaha kele ke ngai langa lalai koe kau. Pau kau e pa mai mea koe. Aku mau si ope mato ke mea koe iai. O swai pe tala noa ke. Koe ta whakoe ni ke he whewe koe whika mo fisi, ko whamalo lahi ke Minister Whanua fisi he ne loto tō he mau tala noa whai te kuosi. Ke nau tokoni mai ke he savea. Kone tūko e ni o ku iai loti e wha awhe tupu. Ai koe api kolo, mo e api tuku hau, mo e api tuku hau o ku wahe. O ku toe e ke savea. Kono mahu inga, he kai ke o atu ha o titi, mo ha o tohi mau api, ka ua ko savea hau api. Ma kono mahu inga wha ekonomika, mo ilope, o ngā ke he malu i haki no.
ke langa ha fale pe ko ai ha business o mau inga kele ke tari ngai pangke pe ngai fitu ko fai meno ha to me ko fi mau ho ti ke o ko fa fe ko ya ko mau vi save ko mau ki ka ngai ko loto timbe nim ko fa ngai pe heta foi lot pe fa ngai e tau hongo fulpa to pe loko ko ke tu ko tana ki mai ya lahi ko fi mau save ai ko mau ngare fai ko whakangofua e ko savea me tu ayo ko mafai ke na o mai o tokoni ki ngai ko ni angere vai na ngai fitu ke fa save ai ko te ke mai no ko ka savea to ko fia o mai me fisi ko ngai timia e mau i tongan e ka ngai ko ke na ngai me ka savea ko fi mau he lao e ka professional surveyors so na qualify pa angere vai na license me permit e na fai le vai ngai ko ni tokoni mai pa ko tu ko e ta fa ba fo na ha ai ko be ke pulanga ke tokoni be ke no totonge na e afia ba mo na nofo el mama ange no ma ngai Kautaha savea ta ye de na mama ko tua ma we peti mi savea u ku toi tu ke na tokoni mai kai ke life unga ai ko winga ma tal no me ka savea ko mi fisike na ma tu ne sia be ai foi paipa mi ta ki olunga e ke polo ko ne al me tonga ni ki va va e pa ne ko fa ko ke hu pe e foi contuit ta tau pe e ka ba wa ha fe tu pe alo lai me mi sta fo no ke fa se ke about the cost ko io ai ku wa le va fo ne tau ke polo mo ga option ke ko ya la va le ga option ko mai le va more choices ki provider e ko TCC po TTCL pe te na fa tau mi he anga competition ai there is potential e holo ai price ai internet e va ve ho mai e ko nga be ko option ko to mai he ke polo tu ke resilience e ne ho ko ke te matu wa ke nga fa tama ke ho ko ke polo ta but it also provide choices wo option ke lava ofilia sta go in public enterprise I ke polo ga yo Kautaha ko ini ke pe ko hai va vendai ai ngawe ko ia ke holoki ko ia costing ko ia dai fai fa ta neu da Rachel neu ko nga pe ke sio ke pe ko ha he fe mai Australia ke nau sio o ia ha le o asi me nau investment ko ni na me ke Palemia ko investment ka project la ta na fa pa nga Australia e pa wai pala ni pe ke I don't want to jump the gun ka ku ko fa mo ia within the next 3 months of lava translate I for project ko ni ke some benefit ke kakai hanga le ke kakai ka ki ngata be va volume pa te fa asi o ke price ko internet Palemia ke fa osi mai tali ke fe hu yo no tolu fe ka aki pe moi waka ko na nai ma u na itai ka ta ku te ki ke ma ha Fakamatala ke ngai waka ko ni ka ila pe ke tok Tufaki atu e osi e fata ko ni Astuk mai fitu una ai patseti ko ke tau fa anga fo o pe me pa anga o ku vahe iki he tokoni ko ai puli anga ki he vakatahi vakapuna pe fo ki he falahi ko ko ai vahe ko ka vai ko ki fe ilo pe ya la pe ke fai ki mai ko ha lo ko ia ai tokoni ko ni pe ko ta un kakato pe ko mahina pe o ku vahe ko pa anga ki ngai tokoni ko ni pa anga ko ni ta pe ko nai vahe ke mahina tahawa ai ko mawha amu foki ke osi pe ai tau ko ni Strait of Hormuz ki mu ai ka ko hi ko ne tu tai pau ok mau wa he paanga ke ne hanga fai iai ai u sekta ko ia e tau paanga ka kato ko wafe wa ono ke wafe wa fitu ko me pe ko fi famahi noi ko paanga ko ni o ki ko paanga ia ai lulu tai pe ko paanga ai u Kautaha vaka ko paanga ia ke ne hanga totongi ai fai ke o hiki o mamafa e tisolo pe ko e pensini ko utua ke whakapuna ai au ki ke to iaha di riu ia pe ko tokon makehe ke Kautaha ko di riu o tau hanga tau tau pe ko pure anga o fua e mamafa ai whihiki taki ko ia ke oua e ongoi he ni ko nofo i motu ai hiki ko e nau whewhono aki pea o ku whapatonu ki motu ko uhi ko e koloha no ko toa pe ku tau pau ke wheleti. Pea o ki tau whemau ke hike koloa
ngahi wharekoloa o mga tuunga he whereti ko uhiu tau hanga tau tori o whahaf na tō me hiki koe whereti koe ki motu. Ai ko hinga ko whemagi whamala ala koe tokoni koe ni o whapatonu ke kakai ki koe u Kautaha. E koe mea koe malawa ke hoko pass on he Kautaha ai hiki koe totongi na ukos. Koe whengan ke malu e kakai ke oa pass on e ukos koe ia. Koe whafofua ia whatatau ki he iwi kou mau he pure anga. Mo mea pe koe tapacheti he tau ni o whotu mai whea mokaki. Pa koe konga lahi ai whea mokaki koe ia kono whakapaa ai pō ka amatokon koe ni. Ai a koe toenga koe ai paanga o tānaki koe he pure anga o kike mau tānak hatuku hau who'ou o kike mau hiki ai mahu inga o hatuku hau lolo Tonga. Tu mau pe ngahi tuku hau, tu mau pe ai levolo koe CVC, pe hiki hake levolo CVC, ka mau toko ni e kakai, ake paanga o tānaki am he ponite. Koe ponite o kiki whātau ponite hataha i tongani. O whātau ia he ngahi institution koe upanke, mo wha ai usino ia o lahi na paanga. Ange koe sino paanga malolo, koe ngahi panke, mo Kautaha lahi, tēnā whātau ponite. Ai o kike to e paanga tuku hau me he masiva ke wahi ke masiva koe paanga who'o wenu o mai o whea mokaki ake tau patseti saiange ta whai e mokaki i he tau whapanga koe ni ke whaivia i mo whahawhia kakai i ha tau whea mokaki he atatahape koe time crisis time e ton ke tau whea mokaki ai paka uhinga ko loto lahi ai ke o mai ai patseti koe ni o whahu ke wharearea pa Gea amana ke tari pe e hoek me mi pa whare. Ai patseti koe ni he koe konga lahi panga who'ou whahu. I o lunga he ngai whatongia koe ni pure anga. Kono whakawia i kakai. Kau lahi ngai whe mao. Mahino pe ku kike wheunga. Kau saiang e he halata. O ka pau e whe mao ke toi hiki koe mea ke mau toi siu ki ai. O hange pe koe hiki koe ni lolo. Nei toki mahino ai pe a honi. Te mau toku revise mea koe whakata, whakawike, ka i hene awhātoku koe tari koe ki ho whehu i, ain koe ko stuku atu, o awe hanga tonu pe, ke ne hanga fua e whai kehe koe ni hiki koe lolo, o kike awe ke Kautaha. Koe maha koe tāpoi nima pe ko awe ke tonga pāua, ka koe tokoni ke tonga pāua, koe uhi, nei kamata mai hiki, na rakiki lolo ia pa toki ke uila. Ai koe whengai ke tāpuni e mata vai koe ana mate tau Kautaha uila. Ai koe ngai tokoni a kou whahu koe tau whapanga lolo tonga o skamata pa pehe foki ki he whau koe ki he patset whao. Ia patseti ai pe. Te ke lava o vahe mai ki anga koe hono vahe ai patseti ke u o pot ngāwe. Pea ko whe pot ngāwe kulahi taha no allocation. Koe whaikiki ko ia ke mō tok whanongo me taim whafok mai e me he komiti paanga. O loro tonga i he komiti paanga e tau estimati mo e patseti. Peo kea mana ke whafoki mai ke wharearea ke whae wheme aki ai pa e tok whamala a Latu e hoik minister na uvoti takta. Ka paute ke whema e whaikiki pa ke toki whetu tak mai ke kalake wharearea ke ne tuku atu e tohi ko ia, tau estimati mo e patseti i wharearea pa mos ilo pe ngahi tutun ngāo ko ki ai ku malo apita. Apito Eiki Palemia ko le peki he Eiki minister ko e pot ngāo e panga ho mai. Na lava ke omia to ki whamala ala ange ki he tuunga ko ia ki ai e EV, na e whake whamala ala ai whetuuna Eiki Palemia ki he tax free ko ni o e ngai sali o te misini wha uhila, ko le peke minister pe lava tuku maha ki whamala ala e ta whaaki koe ni, kui aha taimi ko māwai ki hono introduce the proposal koe ni, pe a koe ha ho mau wakai, e iai nei ha ane wesia ka kai whonoata te whito ki he, hau ki ha tuunga iai ni i te nau lava afford ka pao e lava whakahoko e fo i proposal koe ni, Malo? Malo, nai toki i pāsi e kabinet koe ni a tō si ke
ke ta tute mo ta city ai u mele ko ivi o te be fu mo klas mele ta ku lele uhila pa to lele ti sor o te ai pa mo nga ke pa to ki mama anga no totongi Margo mea koe ki he affordability po na lawa koe kakai o whatau hanau mea lere o mea whawhoi tuituia he control ia he marketi. Ai koe mea koe lawa e tongani o whai o pure i, lawa pure ngā pure i, e temu koe hu mai ai i wafu. Ai koe mea koe ni koe nai whabase kabineti ke wa tute, ke wa city, ai o mea lere uhila. Malo. Ko tu veu tare ato whehui. Tare whehui koe ni me ekministan customer ko EV uhinga ke me le fo mo me le second hand ai au e malau peke ke Fakataha EV fo o ai au mahino pene mama fa ka fanga mari pe mo EV motua ai ko lahi u EV ko lo tonga I tonga ni ko EV second hand pe na Fakatau o fanga mari na le tai utu holo e fo non ka ko me ko to ni ko e tau hiki me he fafalala ko me ti so mo pensini ko tau algi ha fonga sario te misini o ku utu ma ange uila pa ko me ko ma fatonga I ko e utu pensin mo ti solo tata pe ko ha hiki to ko ni ne mahu inga o ke ma ange ai utu ake utu ko me he uhila neongo mama fa ta uhila ka time ko te whawhehona ke kilomita ko he EV mo kilomita ia sario te misi ni kulere ke pensi mo ti solo okay ma ange pe utu ia he me tonga paua ai ko uhinga ko mausia ko hi ko o mga tuunga ni I ngahi tata pa mo se ofi whakasainisi a lele taha ko mausia ko ki whewhononga aki tonga ni Maloi mau whainga maari e koe whehuia koe ni o atia kia te koe e Minister Funua. Ka takpe e Daniela pe lawa tuku mai hau ki I whamaala ala ki he tuunga ki ai e call center. Heu ke iai peni I au nau pehe o ki maa uloloa e tā atu. Pea tala mai ke tuku mai haki update. Koe whehu I lewa. Koe hae loloa e whetuta ki atu pea mo tali mai. Pea hau ka tuunga o ku mate mai ho mo line telefonia mo tonu. Ai ko statistika na wa ta ni ai nga ko call center ai u fa fi mali be ma ko fa inga be na ka ko ne tu ko hango tano ki ko call yo la pe o fa fetong hango me ko pese dia hi van nim ko tar ko ki email ko la lo pese te ni ma fitu na data na ko la va tari o ko nga email ko ke simple yo ke ma o me ai time pe ko pa o ak fa o ko me ko tu ko nga ko tu ko mai a ho nga we ni ma ke o haka le kote. O kwa fuke Palemia po ngai tai mini ko e whaile ko ngai le kote kakai. Ko e nai whakafuafua o kuia e keisi e hiwa awhi tupu ia mātou. Pako taim koe nai whakamaopopai e whaile o ku holo hifo ngari ko e keisi e ni maawhi tupu ia mātou. Ko ngai kore. Ko e wawhi tupu pe ko si lava whaile I whakalelei o mahino ko e lea ko ngari ko e keisi whaa. Ke mai kato ho document pe ko au nai kore o tuku pe faile ta ko to nga ke I he ngai faile o ke mu ai he kai ke lava atu hataria va ve ke fa hinga ni ai ko lo ko ya pa me savea ko fa fe o mani pe lo fu ki u ya ai ko tu te mini ko savea o ma fisika na to kon na ma lava o tuku hifo fika ko fa fe ke ta fe tupu o se ta fa pa ko tā koe ke call center ke update mai, e ia ngai keisi e fuoloa pa, toi kore mai ke tuku mātai. He kai ke whiunga ui ke tahaya ke alu kau ngawe o uku ke le koti ke mai e tari. Ka ko tui koe alatu koe ke he tau whawaha, e tau koe ne tau whakapaanga, e lahi lewa ngai me, pa ku mawhen ke whakatoko lahi kau ngawe, ko kau ngawe pe toko tolu na loto ngawe e kau call. Pa maa koe paupari magana ke mate e koe me e me sistemi koe TCC ke mate e Afrika. Ko lahi call na talato ni nai. Ka ba ko pa ba ma pe ko pa fating ni. Ka na no fuma pe na to o fa tari ai ko call mahala na I wan nga tu bu. A call ko na lava tari pa na o ma pa na. Tari ke call hi van ni mai. Ka ko tu e alu pe tai me ke tia me pe fo fi mari e fika ko na lo ta nai. Mo tu fa no pe le ko de press conference ke u fika ko na o atu.
Ka ko tui alu pe fa fi male moanga kakaiki. Mo tau fe pe ke tau ako pe ta to ke tau fa tatari. Mo tem ni tau vili pe fu fe mo ma we tari. Ka ke pe we ai ngahi pale mai lotu pa te ma we tari. Minister for Noa. Ko nga pe ko os mai no pe ai na ye u kele na ta fengau e ki ai. Ko mea mai nga ta te ko timing. Wa fe ta no ke wa fe wa no. Ke le pe fre kolote ke to tongi ai fre kolo ai. O se ka pasa se ta to tongi ta ho ngo fulu. O le pe ko malo ya ba pongpongi ko puri e muria. Se ma mo ke ka mo ia no fukatonga ngai. Ke puke hene ke iheni. O hangu tāna kai nei koe ngahi keisi e alue ke he investigation he kau policy ki he ngahi e mau e lau hia. O kamata ke hau i he talatu ko kui ai committee o dispute resolution me complaints committee. Kamata ke foki mai rila ngahi palo palema. O kamata ke lahi mai tohi mai e kakai o formally submit na complaints. Pako tu ngo ga mau kau loya to ko wa be dai mi finga ke to to ka va veng e mau ngao he ku mo ma tu pe ngao bo ngao fa lao me la he ke lava fai tu ni ta fa pa pau e lao mo me pe pa la fai tu ka nga ke sko no ta no ke mo to ga bi to ke va veng e ngao ke lava solo fa Waki pia mo toki lava o pai area ko. Ai ko tu ko mafai ko ke o ma dai mi tu ke fai nga bu nga ku minister be. Ai ko tu ko dai mi ni ko ka save ko tu a Tonga ni ko te na o sfai tala no na no. Au to tolu be. Ai ko tampe ta ha gwen me nga ke ka he me ko ni ko to ko u ai. Na nga be bu nga o ko ka na me nga save na. Ko seti me nga ko bu nga seti pe tolu. Ai ka pate na mai ke hai atu e seti e bunga we he ke lava ke na un la pe fu ka nga he ngai Kautaha o hai me pu. An tu go mo fin ke fakatau ma ngai seti me nga ke la. Ko ka nga go na to nga we he bunga we ku to ko ni ma ka professional surveyor na qualified. Te na lava na to ko ke na savea itua. He we ke ni hang pu ka to ke ta na o he after hours. A ko mo fin ke au timi ka ba au ta ni ma timi savea. Ko malo hilele ya go maulava o to aki e faafe ko ni ke to ha ko ngala more than 50% be abe pesete on normal to ko ha ko afisia wa tabe ata ye fa tongia ko ange permit ko mo stala no mo dum ko save to ngani ai ko to ko ta be to ko te na lava ka mo to ko si pe ka ba ka ma ha professional service e fa be ni ma me po nga ko afisi ko timia ni ma ta na la over le ha ngo fu ma lava le va venga save Wa bebe. I ta ko sine to papanga ko sine to ta miliona e pachet ko to tai. Pe ko ni ko no 1 miliona pe. Ko be ga fu to la hi ko patu ai ki lalo pachet ya to tai ko ki pe ko no wa pe ki ngai fare ko e peki. Ango ki ka ngo we i ngai fare ko o singahi o tu ko i Tongatapu ni. O de ki fare a credit. Pe certify ke ne lava o ne mite u hinga ko ne langa ngai fare ko ya ko pe u ha mo fa ka ke fa papa o ki ai ha me pe he ke lava ngai ngo e ka kai o fa ka ke langa ngai fare o aunga ke ngawe aki ke lava ya no market pau ave ki ai panga pau e uta mai fa ka polo kala mai ko fe pe ya pe ko u hinga pe langa ke langa pe tu ko pe o ke bi ga ngawe ke ta tu hiden mi Tongatapu ni mai no ni ko ai ke fa langa va va ko fe hui pe ku ai ha palani ke fakakakato e me ko ni ke ne lava o ia ha ola merie mai ka ngowe ko ki fe hui pe Alo ma de u tare pe fe uraki ka ma fe uraki ke pachet ko e to tai ko ma mo to ani ko tau ko banco si ko nima miliona pe ko tau ni o to nima miliona pe o kai ke na be fa am ke hiki hak na la hi be nga hi fa ma po nga we ka ko o mai ko ba mai fa pa nga o ku ke tu ma pe ni miliona ko i via malava ia fonua pe ko mautari le pe ko
big house o tu ko ngai project ko ni ko ngai to kon fok ba me muli ba ko tava ko ya finga ya kia ba mo reipa hono langa ko ya ngai project ko ni ko tava ko ya pun nga we ko no fai via ka ngo we fa pa to ni ka ngo we ye to ngo we ba mo to kon ni tokoni ke tawak whaka sai nisi lava mahino ku hao pe amalu ngo we whata tau ki fie mau koe koe ai kakai koe koe pe me tau ngai priang koe ho ngau pe me muri koe tawak koe ki ai neku ke lave mai ai koe tawakia ku ai potu ngau ke hea koe ke koe tawaki whakaivia koe koe e potu ngau kono whakapapau i pe o ku hao fo i mea tokoni pe mo whakaivia ka ngo we ke naulawa whawhanga big house pe mo lava e tari whapapau e tari he tawhaki e taha ai tuunga kui ai koe ai lerei e whaimea tokoni koe tawhaku e nama ka pana i hene minister koe e kene tokoni atu he Wabri mori big minister ai o ke kau ia he potunga ngowe ai whakamaketi e ngowe koe rei pāia o ki feu be fra si be ka pa haki tai me ki mi sa ko pe ki mi ka pa ko ta ya ni feu ki va ve pe ko ki feu pe ko e pachet ko ni go pe se te valu o fa na o na drop out na tol me ako okay ko hi olo aki ko tano whakawhika ko ke pachet ti lo tonga i he whakaia o teke ke lau kakato estimati wharearea ko ke ospo aki mai ko ngai fika maha sorry pe ko mau ho ngai fika me fe la ke Eiki Palemia ke te hoka pe ke nista ko he foi wa taimi ko ni ko farea estimati pa mo tok fa mo fe ui ko fatonge ne ka fa fonga farea de a mo mo ka ko patchete ni ko ta no ai o fe hui pe a kuia fe ui fa osien ko nga pe ko e pure anga le fina e fai sivi hu e lautohi pe te sivi hu me form 5 a pure anga mo ngai si Pako talmo ki honga whakakato atu. Na iai ko sirio pe ko miti e kau tale ki ta ako ai pure angane nau mo siasine nau ngau Fakataha o fatu me ai a sivi hu. Fom ni ma fomo mo hu sivi hu lautohi. Aho ni withdraw pure anga. Kei hoko atu e ngahi ako kako unga ako siasi. Kako unga ke anko way forward ke taurawa Fakataha taha ai e ngahi a koe mahu inga ni ke whanau ko e nau sivi hu o ku kai ke te whai a sivi fom nima. Yo malo, o vitu maha koe uroaki pe koe whakatontonu e ai mau koe ya o ku kei whai pe a sivi fom nima ya. E ngai tau kua o si nei e pe ngahi a koe na nau whiri ke nau i kai ke nau sivi iyo. Ka koe maha koe uragia ke whatonton be o ku whai be sivia pa koe be ua pe aku nau whiri nau tolu tau ataina be ea ke nau malolona tolu me sivi ko ia ka koe me ua pe aku nau ke Filipina tolu ke haukot pe sivi Ke wha sivi hu me lau tohi si he kolisi toki whai sivi hu ia ko ia i he form 2 Ngai ne whai he form he kalasiono ka kuhiki lewa a toki whai he form 2 a sivi ko ia. Ia. Form 2 pa nau sivi pela tamo na slapa e kalasiono ke nau ngai kolisi. Ko ai ko sivi ko ne fa kalasiono ke sivi ta tau be ka hiki ke form 2 pe te to wa he ngai sia nau kau fa nau. Malo. Fa malo atu ko ke sekitar pore ke whakakato mai ko e whamanata pen ki he kau Pamanata ke ka Faiongoongo pone hiri papers conference ko ni ke mo tari he ni ko hiu ku whahoko e whaatahma ke he a regulator mo ki mo tolu. Malo. Malo. Pamanata me ke Eiki Palemia, me ke minister mo ki mo tolu ka Faiongoongo. Lau lele ta programa ko ke ahoni ko e hanga pewa na si whawat ki mua. Whaka wike ua whakateni me tau press conference ko e whakakpa mo maonga iwi. Pa pehepe ki he mo e kau CEO ko e ngai potungawe. Ai au whapofua ke ahatahaua ko e o sune. Kai toki whapapau e alpe. Mahanga puja maina ko e ni tau hanganaki ai. Sune.
ui koe osi e ta whapanga, pa pehe foki ki he aha koe e te au, aere mea tuka Eiki Palemia, ai au tau hanganaka rin ke mahina mahuinga pito, mahina koe ko sune. Ka ta whaosi, pa koe kese ki uskraisi, o tau e tamai me al, la mali mahanon, no foi e te kumatoro ndo pepa, na hili ka whaipota e ngate. Amen. Malo. Peko e lava kakato ia e Fakataha Eiki Palemia mo ho e kapneti mo kau Faiongoongo press conference o e ahoni me he St. George Government Building wale whakapueanga ko ia me loto Nuku'alofa. Whatawangena tau inas kotoa ai pea utake atu ki ngai loto whare o e Tonga hanu kotoa. Whafunga e te kau fua whatongia e hoa tāni me tau livestream temsia ne mani hurl da minoneti vai moana Lautaha mori le tio Tonga ulua ki moe ua ko soa kai aki meta ko au ilaisa helu ka mou mea atua a whatu.